Dɔwɔwɔwo tawi adrelia. Paulo gblɔ nya le Tesalonika. Azɔ ame eveawo zɔ mɔ to Amphipolis kple Apolonia nutowo me va ɖo Tesalonika, afi si Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe aɖe le. Paulo yi ƒuƒoƒe sia abe ale si wòwɔna ɖaa ene, eye Dzudzɔgbe etɔ̃ katã wòyi ɖaɖe mawunya me na ameawo. Paulo ɖe eme, eye wòɖo kpe edzi na wo be ele na Kristo la be wòakpe fu, eye wòatsi tsitre tso ame kukuwo dome. Eyi edzi be, Yesu si ƒe nya gblɔm mele na mi lae nye Kristo la. Yudatɔ geɖewo xɔ se, eye wowɔ ɖeka kple Paulo kple Silas, hekpe ɖe Helatɔ siwo vɔ̃a Mawu la ƒe ha gã aɖe kpakple nyɔnu ŋkuta aɖewo ŋu. Yudatɔwo ƒe amegã siwo nɔ dua me la ʋã ŋu Paulo kple Silas, eya ta woƒo gbevu aɖewo nu ƒu tso ablɔwo dzi siwo wɔ ameha gã aɖe, eye wowɔ ʋunyaʋunya le dua me. Wosi du yi Yason ƒe aƒe me le Paulo kple Silas dim ne woakplɔ wo va ameha la ŋkumee. Ke womekpɔ Paulo kple Silas le aƒea me o, eya ta wolé Yason kple xɔsetɔ aɖewo kplɔ wo yi dumegãwo gbɔe, eye wonɔ ɣli dom be, ame siwo de zi amewo me le xexea me katã la va afi sia hã azɔ. Woawoe Yason na sitsoƒee ɖe eƒe aƒe me. Wo katã da le Kaisaro ƒe se dzi le gbɔgblɔm be fia bubu aɖe li si ŋkɔe nye Yesu. Esi wose esia la, ameawo kple dumegãwo de asi hoowɔwɔ me. Ke esi woxɔ asi ƒu akɔnu le Yason kple etɔwo si la, woɖe asi le wo ŋu be woadzo. Paulo gblɔ nya le Berea. Le zã ma me la, xɔsetɔ siwo le dua me la kplɔ Paulo kple Silas do goe le dua me alɔtsɔtsɔe, eye woyi Berea. Paulo kple Silas gayi woƒe dɔ dzi le afi sia hã hegblɔ mawunya le Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe si le dua me la me. Bereatɔwo ɖɔ ʋu wu Tesalonikatɔwo, elabena woɖo to Paulo ƒe nyagbɔgblɔ kple dzidzɔ. Woawo ŋutɔwo hã nɔa mawunya la me dzrom ɣe sia ɣi be yewoakpɔe ɖa be nyateƒenya gblɔm Paulo nɔ mahã. To esia me la, wo dometɔ geɖewo zu xɔsetɔwo, eye Helatɔ ŋkuta siwo nye nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa xɔ nya la dzi se. Esi Yudatɔ siwo tso Tesalonika la gase be Paulo nɔ mawunya gblɔm le Berea la, wogati wo yome yi afi ma hã, eye wògade zi ameawo me ɖe wo ŋu. Ke xɔsetɔwo wɔ kaba ɖo Paulo ɖe ƒutagome lɔƒo, gake Silas kple Timoteo ya tsi anyi. Ame siwo kplɔ Paulo yii la ɖoe ɖa va se ɖe Atene hafi trɔ yi Berea. Paulo de gbe asi na wo be woagblɔ na Silas kple Timoteo be woawɔ kaba ava tu ye le Atene. Paulo le Atene. Esi Paulo nɔ Sila kple Timoteo lalam le Atene la, eɖi tsa le dua me, eye wòɖe fu na eƒe susu ŋutɔ be dua me yɔ fũu kple legbawo. Eyi Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe be yeadzro nya me kple Yudatɔwo kple Helatɔ mawuvɔ̃lawo. Eƒo nu na ameha si le dua ƒe takpeƒe la hã gbe sia gbe. Paulo dzro nya me kple xexemenunyala gã aɖewo siwo woyɔna be Epikuria kple Stoiktɔwo hã. Wo dometɔ aɖewo bia be,
Nu kae nukpoliƒola sia le didim be yeagblɔ? Ɖewo gblɔ be, ewɔ abe dutamawuwo ŋue wòle nu ƒom le ene. Wogblɔ esia elabena Paulo nɔ nyanyui la gblɔm ku ɖe Yesu ƒe ku kple tsitretsitsi ŋuti. Ale wolée hekplɔe yi takpeƒe si woyɔna be Areopago la. Afi ma wogblɔ nɛ be, na míase nya tso nufiafia yeye si nèhe vɛ la ŋu. Ele nya masekpɔ aɖewo gblɔm ɖe míaƒe towo me. Míedi be míase nya siawo gɔme kple nu si wonye. Atenetɔwo katã kple amedzroawo hã lɔ̃a anyinɔnɔ ɖe takpeƒe hewɔa woƒe ɣeyiɣiwo ŋuti dɔ to nyamedzodzro kple susu yeyewo xɔxɔ me. Esi ŋkekea ɖo la, Paulo tsi tsitre ɖe ameha la titina le Areopago la dzi heƒo nu gblɔ na wo be, nɔvinye Atenetɔwo, edze nam ƒãa be mienye ame siwo kpɔa dzidzɔ le mawuvɔvɔ̃ ŋu ŋutɔ, elabena esi menɔ tsa ɖim le miaƒe dua me la, mekpɔ miaƒe nusubɔsubɔwo, ke mekpɔ vɔsamlekpui aɖe si ŋuti woŋlɔ ɖo be, Mawu si mienya o la tɔe. Mawu si miesubɔna le manyamanya me la ƒe nyae metsɔ vɛ na mi. Mawu siae wɔ xexea me kple nu siwo katã le eme, eye wònye dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ na nu sia nu. Esia ta menɔa gbedoxɔ si amewo tsɔ asi tui la me o, eye le esime naneke mehiãnɛ o ta la, amegbetɔ mate ŋu awɔ naneke nɛ o, ke eya boŋ naa agbe kple gbɔgbɔ amegbetɔ, eye wònaa nu ame sia ame ɖe eƒe hiahiã nu. Mawu siae wɔ amegbetɔ siwo katã tso dzɔtsoƒe ɖeka, eye wokaka ɖe xexea me ƒe akpa ɖe sia ɖe. Eɖo liƒo kple ɣeyiɣi na dukɔwo da ɖi xoxo. Mawu ƒe didie nye be amegbetɔwo nadii, ake ɖe eŋu, togbɔ be egbɔ medidi tso ame aɖeke gbɔ o hã. Eya mee míele agbe le, eye míeʋãna le, eye míele. Abe ale si míaƒe hɛnɔ aɖe gblɔ ene be, míawoe nye Mawu viwo. Ne míenye Mawu viwo la, ekema menyo be míabu be Mawu nye legba si amegbetɔ awɔ kple sika alo klosalo alo kpe le ame ƒe aɖaŋuwɔwɔ kple tamesusu nu la o. Tsã la, Mawu mia ŋku ɖe amegbetɔ ƒe nu manyamanya dzi, ke azɔ la, eɖe gbe be ame sia ame natrɔ dzi me asubɔ ye ɖeka, elabena eɖo ŋkeke tɔxɛ aɖe da ɖi be yeava drɔ̃ ʋɔnu xexea me. Eya ŋutɔ tia ame si le ʋɔnu la drɔ̃ ge la da ɖi, eye eyae nye ame si wòfɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Esi wosee wògblɔ nya tso fɔfɔ tso ame kukuwo dome ŋu la, nyasela aɖewo koe ŋutɔ, ke ame bubuwo gblɔ be, míedi be míagase nya sia ɣe bubu ɣi. Ale Paulo dzo le takpeƒe la. Ame ʋɛ aɖewo ya dze eyome trɔ zu xɔsetɔwo. Ame siawo dometɔ aɖewoe nye Dionisio, si nye dumegã ɖeka kple nyɔnu aɖe si ŋkɔe nye Damaris.